Sipai ole. Yang thank về si ania. Hey, kalam le holam tiam le ni thum kan zuk thanga. Until the train cut the zoo in our renewal to us of Angsuan at Lang Pui Chow and Suena. Masamerin IIT Gohatia Khan, Chief Guest Khan Kanzukala. Kuku India Rama IIT Trapper and Chiar Pasarina, Ania National Institutional Ranking Framework and Tia Suta Pasarina ni Park Suani Ah. This one Electronic and ICT Academy hi Prime Minister in Alohon Saktoa. This one Kahian Academy of Skilling and Computing Facility Kakazuk Hong Vele Tung Ani. Tahian Tilawam Taksu IT Center Laboratory in Evek Izorama Minon Honsak and in Huama. So IT hi Kanla mason na lama kan lama bak tam na ania katiang te center te ani tran puina kan nei theidon ni chuan kan thalai te tan kongzau taken hon phatura kan ngaya kan lom viau ni then some Chief Minister Pu Himantan and breakfast kan ei do na min soma kan tatsin te twin do reto anga ta chuan ramri hi kan sawifel ma chuan atulam lambain ramri a buaina siam mia lo nise angai angin kal nise in buaina chuak palh lalduhoma'n tire vat nise ti kha kan thutlung na ani a ti chuan in a buai vele chawa soilovin kan buai lo lai hian in bia ila I tran le ang kan tia ti chuan session an ne wangin session zo tun thato pai mo thale ti rai mo a in charge border development department khwan ne ni chuan khata tun ma po local thin pu atul bora kha karon tir chawanga ti chuan Mizorama in how to tenen loin betran le don ne tia chu kan ma bak ania ti chuan an hanin be photanga Arunachal ne na an in siam rem dan te Meghalaya ne nan in siam rem dan kalphung te po tlang pui asoya chu tiang de lek chuan then om te ne na buaina nei lova in siam rem hi kan tumania ti ve a chu kan buai hun hak lovin arang lama kan ramri hi chinfel kan du ani kan in tiam ang khan tin ramri sula kan mi te om po hian buai le lo dan ringot mai hian ngai to tu na chuan buai le lau reng reng hian anom meka chubang chuan hei hi an ho takin kan han kalpui don ani ten gauhatia vek hanin momentum Northeast 2024 an tia chuta chuan chief guest a min soma hei hi Maniram Diwan Trade Center gauhatia kan neya organized to the PhD Chamber of Commerce and Industry in ya. Paul here in India Rama Industries, le industrialist asang tel khom na ani an pui khop mai tahian kan advisor to the Chief Minister Dr. K.C. Lalmal somzau po khan min kal pui nge kha ani a ni po hianin tiron tiru tam takan ne ya elai hian hei India ram aniamo foreign atangin aniamo Mizoram investment ron nei du partnership nei du hi kan tong mol maya a kan dong song seng lo ani ber mai chu te khop chuanin thil in hong hi am ta chu film kurangai khop maya a pong ataka khang lo welcome kha atha kan ti lova kan hriat na te Aizawl talk box si lova nakina kan ram chung la le tlangwal te kan entrepreneur te an di pangti kan lau boxi anni kai roi tu ta nan thang employment siam tu ta nan thang ti kan thalel boxi that's one a principle in ngai dan kan siam chu atua te po hi India mian ne mo foreign company ne mo hetia ke mani budget chung ti mayang
กัน allocation ช่วงรอนเฮกตัวที่จูอาตุมากัน welcome เลยวันนี้พอดไม่นะอามาเราจูการ allocation เปียลำปังการ budget เปียอิติแมงเฟียซองตัวเองการรำซุ่มเฮกลว่าproject ชัดตักกันน้ำตาลชัดตัวสีอันรอนดินเทนี่อาซุ่มเล่ไปอังกิมปอกไอ้นี่บ่อยปุ่ยง่ายลว่าอันนินตุ่มเทนี่ชวนอันโลซ้ำปุ่ยนั้นโลกินปุ่ยอันมานี่มองผลนั่นนี่ตัวแกนิ่งกันตัวเตลลว่าสุรำตาลชัดตัวทิลอันนี้บอกชวนส่วนที่ไทยดอนชวนนินกันเราตุยปุ่ยยังสู้กันเตียนี่เตียงชวนนินจีนยังเดียวเล็กินกันดอระทีนเหตุการณ์โปรเจกต์กันหันเสียมแรงฮีนักกินmaintenance how ตักตัววิลตัวมันพาวพวกกันเป็กชัดเละไทยเราตัวrepair พวกกันตีเละไทยเราตัวไว้ขัดสุมาโลกละกันตีลัวยะถอกันซาก็สุมเสียมนั้นกันมั้งกันลุยล้อนเลยขัดเตียงขัดตั้มตักกันระมาอมตัวในสุมเสียมนาตานามันร่างกายสิเรากันเน้นก็จุยโจโลเอามาขัดเตียงสิขัดกันดูเราในกันนี่ส่วนนี้ส่วนส่วนอาทิตย์ดังกองกันหันจนทรามไม่ชวนมาอินโตเดลไทตัวมาเนี่ยสุ่มติดชวกไทตัวขัดเตียงสิขากันริรัวอมติขากันสวยดูบกะติดชวนจอห์นบาร์ลาข้านินกันมินิสเตอร์กันคริสเตียนปุยนี่breakfast เต็มินซอมารอจูอาจินเล่ทุกตะวังินกันในโดนมันตลอดมารอจูมินดูสักไอ้ financial year ตอบดอนะแต่ยัง poisoning น้อยเลยมาจองกันเนี่ย election นั้นปวนมั่งไอ้เฮียนยังไงปวยมาจอง project รอนติดขัดอติยะจู่ๆนี่มินลำมาทางคานกัน district council and minority affairs department เฮียนกัน minister ผู้ช่วยฟงอาฮวินนั่นบ่อยปุยจัดซะละตัวนั้นเฮียนอัพโหลดเมกะมินดูสักนักเราปุยกันที่เอ็งจังเง่มินเราเป็กไทยดอนสุกันเช้าหรือวะแต่ส่วนโปรเจกต์เอ็งโมซัดใจน่าเห็นกันอัพโหลดเฟลังนักตุกแข่งหุ่นเป็กกันนี่ช่วงที่จะดูสักนักกันตรงนี้ช่วงสิ่งส่วนวานาปาฮอลสักชัดกันตุ้งมาครอสมทุ่มปัสสริกันร่วมมันเตลนี่ตั้มปอยสาขาหันดาเทียนนี้มารู้สึกมุนมาสโลซีไม่มาครอสมทุ่มปัสสริตั้มหันบิลไงนะกันอินจิเนียร์เตนันเชวักโลวันนี้จะมีในบางส่วนจุดที่อังติสุกันหันเตล่าที่ส่วนช่างเตล่าจงจูนักกินะอารากันละเซงชาวตัวระง่ายตาอีละอินโลกเสียงมี Aizawl bypass นิคุมลำมาจังตัวการเขาตุมาสาเตนันสวยชินค่ะ administrative และ financial approval เร่งโลละจวงโลวะมันไม่ไทยไปสอมมกันเราติดชีนาเรานี่เล่มโลวะสุดตุนทมาเฮียนการหันสิงเฟล่าvaibelchheจังมีฮีPrime Minister เฮียนอลุงรอนภูมิเสกันอินเดียไทยดอนเราชวนDonor Minister อินารอนภูมิไม่งักันที่สมัยตัวสุ Prime Minister ที่อาเจียงไทยตัดเราไม่เอา local ไทยดอนเลยดอนเราฮีสุดตัวนักงานนี่เราแต่เห็นกันเจียงอลุงคารอนภูมิเวพอดอันดูครอจังอิจวนกองปุยชัตักกันในตัวกันง่ายอันนี้เต็นให้มีกัน National Highway กัน 4 lane กันตีโฟให้มีฮีก่อนปุยจังสายรังอินการฮีให้มีตัวฮีให้ไว้หน้าเฮียนมีนนสังสนสักเล็กตะบกะครอสังขัดจะสริสมลีเล็ปันนี่พอยน์ปักขัดอันนี้ครอสังขัดจะสริสมลีเล็ปันนี่พอยน์ปักขัดข้างที่ข้าอารมณ์อมกันติข้อปะตินอันสวยไม่ตากาชวนตูนกันนี่ใส่รังเล็กก่อนปุยขาดซบก่อนปุยและใส่รังกันบิ๊กเตตัน4 lane ตัวข้านี่ไอ้ที่เตทำเดียวมาเซลล์มังเร่งตูนกันนี่ก้มจอยยัน Bank of
Baroda te hian pulsar bike pathum mi president tuma pakhat Chief Minister Office an manatan pani hi chu Mizoram Police manatan an tia his an mani beng sum atrang liao liawa du sang na min hlan ve ni a nge ni kha CSR kan han tiang kha anilo hey CSR anilo an mani hoin thok tu te hoin poisan dap khom ve tiang chuanin du sang na min onen tir ve ni bere alo mom le zual Bank of Baroda chuan Dr. Bagwat Karat kan hua ani hi Minister of State Finance ania apoi mo khom maya chuta kan thu soi te chu hei kan rama rural bank ka thok ho hi MRB a thok ho hi an hlot lem bi kani an allowance lem bi ta tani mundang ain chu India rama MRB noya employee te luang zat an lo ve turani kan tia chu min lo en bo sui sak min tia ma ten MRB a thok tur hi an halak dan hi instead of banking personal selection and tia chumi examination su tia ngaya kan tling thei lo tlat mai ni mi zo hi kan that se de nge ni le kha hi thang thar te hian an zir tai ma ta lo de nge ni ke ni ba ti eng noi zir sin po ka min pluk tamang tlat lo ma ya kan tling lei thei lo wa chu wang suan kan MRB a hian nam dang de vek an thok chho no na poi khopa aza thak viau na special recruitment exam min siam sak thorin kan dila ni mi zo tan bi ri top mai na kan lu ve then turin kan lo ngai tua nge an ti ten kan SBI le kan private bank khomina financial power nei hian niam lu tuka loan an lak don len ti point de gau hatia tlan thak ngai sia maya hei min ti pun sakro kan ti boka ten mi zo ina kan boy puya mem chu loan kan han la dona bank te hianin tribal kan ya income tax kan pelo te thlenga ma se hemi ITR hi min demand se la kan boy ni kan nin em thilani kai ni chu min exam alom han ti khan an pom lawa exemption certificate han thil tel point an la soi boya mi tam tak kan tal boy ne hi hei min ti fel sakro circular thatak min siam sakla tu man min lo ti boy to su se tu man mi zo te ne na tangin ITR hi lo demand to lo turin instruction min pek sakro kan ti boka chu lo ti min ti ama ten kan manifesto akhan Mizoram Development Bank din kan saya chu rang ta kan din thei tura phei chuan kan ngai lova eng ti kama chuan kan din thei tura kan ngai kan da hemi chung chang po hi kan soi hova chuwang chuan kan be sei aya ma in thui reilu tuk nga ngai lovin Mizoram Development Bank po hi kan nei thei mai omang kan hanin ti dewa ten kan bank tam tak hi an CD ratio hi an yang maya MRB hi thabera mizo tena kan rama bank om ne na kan sum wada hi lona mizo te ne na pek chu ani lovin Mizoram pon vai te ne na pek chu ani ti nani tani chu CD ratio ani am khachuan chu ani ta average aram pum pu ya an niam bik ti nani lova mizo te sum da khom vai in lon an la thina ni hi kan ngai serious maya amaro chu chan alo nei ve kan sorkar kal to ten an workers te anu lu sak lutuk ma thina lon an la eng ma an project le an trade ti pui king ngai si lo le ti pui tin po tum lo rule le po tum lo ka tai mo tia mangal mai khatiang mi kha beneficiary hi an lo tam lutuk awangin kan bank te hian sorkar kalta te beneficiary thlam hi
lom ta lo pom le lo don son hi har san ti ni chumia wang chuan kan cd ratio po hi an yam pha ta reng ani chu har san na chu tu da tang chuan a kiang to do na ke ni chuan party kan soi dong lo trade nei tha project nei tha a sustainable aba mi hring kha arin tlakem chu chia chu kan ngai tu dona MOU te beng nen sign lang kan du a ti chuan beneficiary hingun takin kanon thang anga an trade omna zir zelin a line department zelin an thang anga tin an na a lot thing lo kan supervise vek dona uluk lu tukin keni sorkar hi chuan on ti kan tuma in rin ton na nen bul li chanang u kan ti a an lom khom mai ti chuan kha kan han soi zong zong kha a concern zong zong kha ka lo ko khomanga ti chuan meeting kan ne anga kan bo zui don nia tia ni som paruk hi meeting nei ne tan an fix nga la ni som paruka hian hemi kai noi kan tu soi tak zong zong kai noi kha ako vek don ni ministry sang sang ami kha chu ta chuan kan ai o tur po kan ai o local turin kota kan residential commissioner baka kan mi pakhat kan ruat bok ani tin home minister Amit Sanen kanin mulle a heta hian FMR ti top tung tur chung chang le border fencing chung chang kan ngai dan ka zu thlen non le ani a ne heta hianin kanin biak na borak chu alomam khop maya anti don lo phei chu ka tingam lo wa ma seng chu ti ta ka kan lo hel hi angai om lo manga o ka tia manipur la ro chu indu le hung ula ni te hi chu kan hanin tia trong kam ta kan ti lo wang han ti chu anei haulo amaro chu kanin kom na boru ka tangin lo hel te chiam lo phot ila kan ti swal lo mai the ni be sena sangang reng tak kan ne ya heng FMR ti bo han ti te po hi ramri shula checkpoint tele infrastructure kan bi la phot lo chuan thil ti mai thei pon chuang lo wa chung chu namasa anita a prime minister hian ramri rule big chhuah development tour big china ramri bika ania chu kana vel veng Mizoram hian kan tia chung te chu kan lot in don le don lo kan threlova chung te na kan tran kop chuan kan ramri rule te hian a big taka chom dol na chum le pai thatak an la mu thei kan be se ani tin heng kan nam thil a hian refugee kan en kol na chung sanga te kan NGO te ko tran te ami pui mi mir chunga lom thu ka soya trangkai a pressure ten lo siama tun tuma po kan refugee te en kol na tur sum le pai ti chu home minister nen kan soidon le ar san na nei lo tura kan in ngai ni kan duang thal te phei chu min pe thei kher lawang amara chu kan mang ang vak don lo anin hong viau ti kha kan soidu kan NGO te na boruak thata kan siam thin na azara hian akaini tan te po hianin central handor hi lo nuam ve tina chubang chuan kan NGO thang te chunga lom tu kan soya amaro chu thil pakhat ka soidu chu mizo kan nia Christian kan nia kan tia moi le moi lo chin hi chu kan thliar tiam atha ka tia lim in hal sak te hi om zia tak chu thiro se in ti na tlokani anama ma atua ma hian kan rama hian heng hi chu vai la kai mo mizo la kai mo tu la ka ma hian ching to lo turin kai ngen do ni amoi po moi lo wa Christian ni nen point en me lo wa kan ngai mo le kan du lo zong chu ti lan dan kong tam tak aw mani heng te wang hian mi ten min em dan anang thea har san na kan to pha the ni ti hi kan riat reng atha ani ten Dr. Mansuk Mandovia health minister nen thatakin kanin kom le ta chuan kan ZMC chung chang hi kan hel kam ZMC hian
nghe ni board of directors tiêm mình khá alo này ya chu board president tour chu alo nia các cái xí lo va tu man min khil box xí lo man ni lo cả hemi board president hi ka ni ti ka in ria ti chuan lo in hre mai lang chuan mi te kan lo ko to tur ania an lo mang ang em tu na yan Indian Medical Council in min inspect le don ani kuma January thla min inspect to kumina yan ang tingan local don kan fellow surprise checking vek ania local hun tur khria lok thai mi alo ni ta chuan kin lo kan hlawani min disqualify kan hlawa kan lo khurder ter ton yan tiani kan how to te Eliza MC kan how to ten infrastructure te tlin kan ni don lova manpower te tlin kan ni don lova chu tiang ni chuan recognition thleng khan buai thei don ta kan zat MC ber recognition kan hu lo chuan omje nei lo ni le mai boxia khati khopa serious akhan din mun kan lo nei awangin ka jin thak tu Aizawl ka chuat san tu ka khan 1.2 crore ka pek tir halani an ma mo zwal pui an loin pu ruk thei nan kha nen kha chuan inspection kha kan chau ve de wang an tia chung vel chu kan soi du na health minister nen hian India ram mun danga thil in te khong in criteria mun zol le phai zol in criteria le ke ni thing tlang communication harsan na mun mission claim na huna kanin dai lo te khong pakhat hian min te reng su hetiang chuan kan qualify ngai lawang dik che chuan dam lo nei tur zat in tuk po hi kai ni ta chuan nei har takani ka tiani dam lo po kha an duang zat kha kan nei phareng reng lo ni tong moi lo ni lo selangin chu chuan ya in criteria hi min relax sakro chu te lo chuan in kan tling thei ngai lo kanin ti chuan chumia tan chuan kan health minister khalo zu kal masalo zu soi pui masato buka pirin pui khan kamia tra kan chhuah thein tur khan crores a thumbor vel project kha siam ani to chu kan project kha kanan en thuak a building sakle engemaw hall ti vel ta khalo tela heng hi in ma mo ni lo tuna inspection kaltlang zolo in hlawa mamo dang in nei apom omlo de ven tiamin lo pom sakvak lova a first installment tur fran pan karon bo sen kan tia a first installment tur hatuna hian man mo devin an bo sai meka so da chuan kan mo zwal pui tunak min pu ruk tur engang poin miron endik sela kan palhlang zo ve theidan tur kong kha chumi tur chu kan han tia election puan ni mahin first installment chu min pe ngai ni kan tia kanin pe manang emo ka soi thailo ke mani lampo hi hun hi kan du ve thina chu solai a kan hospital omdan chu ania kan buaina chu doctor kan mu zo lo ani advertisement kan chhuah chang tu kan mulo India rama medical college apiang zunga tun puma dia kai roina nuai hian chu ta chuan doctor le specialist na an muzung zunga hlo sang zo kan pe thei sia kenin khamiang kan pe ve thei box si lawa ba ka helaya private nen kan in chua doctor thate keni aya kan pe thei ai tam hlo ten lo pe theia chuan deal tu kan mu zo lo wani doctor hi chu kan buaina ania tu na ya hei zabor vel tun kumsan ve velan kal le chuan doctor somli somnga vel chu kan han appoint thei ve tonga kan zia hretanga ti khan kumtin kan lo in sel chuak ve to dona chumi mari chuan kan buai ria chu minon endik sengin kan tin lo na tur chuni ta he kan sual wang ni lo
kan ti lo ne lo dil tu kan mulo ni min kha thiam ro kan tiang nga ya chu political ya hi kan solve lo chuan an ni ai dik tu ringot ho kha chuan in technical khan min te len kan tlamai ang ti kan lo wangin tran kan han la ani a chu bang chuan khanga te pok hanin ti tur tam tak a oma ti chuan health minister hian heng in soi zong song ni chin fel ani theinan le election puan ani ma first installment tal kan pek ngan theina tur chuin meeting kalo ko ngalang ati a kan lom khop ani tin Delhi president chena Rashtrapati Bhavana sumi kompana chuan North East ho zong zong celebration of North East diversity and tia lo ne ya kan thil thiam ten en tira stol te rang lo ne ya ta chuan hun ol tlem te kan ne ya kan vatlo a anuam khop mai North East pumpuya khan Mizoram day kan va mangani bere Mizo install zong song kan tlo chhuah ka nam dang po kan tlo chhuah veka chuan nam lam chi rang tia chero kan te a oma tin gauhatia khan chief guest akom na khan gauhati Mizo student ho khan chero minong kan sak bokani kha antilom ong khop mai ti chuanin Pallavi Zain Govilantia anihi Director General ania Hydrocarbon Petroleum Ministry hian ama hian kan thlenna Mizoram House minon tloa ti chuan Mizoram oil kan lai chuanan tur kan soidu na tuna khuan meiduma khuan 2.28 BCM antia tiang hi an gas mu chua tam lamani chu 2.28 BCM zang ni kan rethiam velo ke ni chuanin chu an bu chuak to a thang dewa khuan a aya khur thazok be se sang zok an ne ni chumi chu zuk ti turin tuina mo khan leilon ka chede mai khanin adoa leilon lui kha ati chebok to sia thara la zo tlang bok si lo ba an thok theilo ni chu bang chuan keimani lamwang alo ni a kulai leilon khu boi thak khopa aom je chu ONGC hian oil an lai don rangin ram nuai po ni se akong hian mani sen sawin lai theivek leilon pon do theivek chu ti chung chuan kan ram sum ei hekin kulai khuan contract kanin pe le kanin do tirani nti thale theisi lo wa poi khop mai ni kan le nuai hau sang na hi hai cho vat kan du ke ni chuan chu wang chuan kulai khu ati dan kan ngai tuanga chu ti vat dan i ngai tuang kan ti a ten Mizoram chimlam pumpui hi oil zong turin Reliance Company sorkar masatin an lo ruaya Reliance Company hian thok lovin engma ti lovin chu san ringota ti chuanin aruak taringot mai ni Mizoram chimlama hian oil omnge omlo ti minzon saktu tur kan nei mi atolo India rama hian oil thatna ber category 1 ada kan nia commercially proven category A kan ni Mizoram hi an mani hydrocarbon home me pa pe chuan Mizoram nuai zong song hi sen chuak de vekani chu gas le petrol lom na nia dik boy te Bombay hai te ne nang tlang ni chu tiang rama chuan kan oma ma se kan lo man mo lo viau maya kan hau sang la chuak tur hian solai tholwa omreng so poya kha bani loka po kilai ratu nge dar lon bul a si pakhat hetia han liawa al thea om kha video in lo mu nal karing tiang kan mun tam taka kan gas te hen ron so chuak ani hetai ka ome min la chuak thoi ro an ti ni an lang ani chu wang chuan chu tiang ram chu kan ni si chuan enga tinge hei kan ti thoi lo ti hi ke ni ngai dan chuan ni chu wang chuan Mizoram chimlam panga oil minzon chua saktu tur Reliance Company IO minlo dap mu sakturin kan tia atul chuan tender po kan chua menga ta chuan
company lian ni lo se kan ti ni company lian pui foreign company le tiang ang ONGC kan ti te Oil India kan ti te an lian lu tu ka na an nga an nge nga chuan company te de uso thadeu maya phur maya thop tur ho hian om ve a heng hian thama ma ni an tia chung chu min lo zon sak don nia kan in tia thei top chhuah min tiam ani tin Tripura tangin hei pipeline gas pipeline a local meka gas cylinder put luk hi rang theyang ber ti top kan duani tui kan her hong ang hian manin chu nga gas kan her hon thei thua hi kan dua chu po chu bo zui in a lom lo renga na lo thuan op na CM a ti chuan keinin zuk bo zui ne kin harsan na siam tua te kan lo tanga azia lo khom mai hei po hi thei to pin tu nang kan han bo zuya kan ti thei song cooperation kan pek thei song kan pedona phur ta kan ron tia Aizawl gas kan her hon vat thei na turin nga kan la meka chumi do ta chuan district capital song connectir kan tum le don ni chu kan tum mek ania kan rama oil gas an lo mu chuak ve ni point agrit a khan an tlun zong vekanga kan ta chin kha meter fel tak om venga chuan kan chan tur te po kha om ve non ani chu kal dan ani a tin del hia zo united ho manipur lama kan ho tu te han lo kala in kom na rei tak nan ya kan har san na sang kan soya ta yang kan soi du chu kan u nau te so min huwa pui hin tam to khopa pol hin tam em maya tu na tang chuan pol sang hian minon dor to lo se kan duani central way me po hian chu adu nin kan thria tu na tang chuan zo united zel hi chemical tlang hian kan NGO te ne na mo Mizoram sorkar ne na mo hian soi duan nei churan thlen to thin seng kan ti a khan pa te a minon dor hian thua sai sa boi thak kan ti ni ten Dr. Jitendra Singh hei kan mu boka Jitendra Singh a hi Minister of State to Prime Minister ni Prime Minister hian Minister of State anei top mai ni chu Prime Minister hi kan thlen thak khan Madhya Pradesh alo zina alo honga azin chuak le mai ta sia kanin mu thei ta si lova chu wang chuan Prime Minister ne na soyatana kan du zong kan soina turin a Minister of State hianin rimchang min siam saka chu wang chuan Prime Minister ne na kan thlen turang zong po MOS hian min lo don son sak ani tin kan tlang mi pu kiren rezuziu hianin tin puina min soma kan vain koma cabinet minister tlang mi kan nei ve thei te kha alom oma kan chuanga chuan Mizoram ai te po min o sak ve tura kan ngai ni tiin Mizoram tan po thei to min lo chua pui turin kanin soma ani po lo lom le ani ten Bausuan Geran tia Taiwan ambassador hian minon tloa aron leng boka Taiwan le India sorkar hian tun thla ni som paruka khan labor mobility agreement an lo saina India mi nuai khat Taiwan na thok turin in rem nan lo siama chu hei kan mi thon chua thin housemate ti vel ani bera kan thon chua hi Taiwan mi chu tiang ton lova manufacturing lampanga te construction te agriculture le fishery te khatianga thop tur khan ni ta ni an lopo a tha to khat ani ome chumia chuan anni chu oriental ve bok ania ele ina hian oriental ho re rang chu kan from tropa sa te kan hebi ka Taiwan ho phei chu sa hrim he em vok sa phei chu until by le ti rana kan vok sa tu ke tel de uselani India mi chor hi boi kha kan ti ni ele ina har sa antia mizo kan fitang kan tia abikin mizo tan special program in siam sakro kan tia chu anon ngai to dona heta hian kan thalai te emosat na thatak kan thok thei turin an chua thuai thei
kan ring in kan base sei bok ani tin kan rama hian Taiwan sorkar hian education center rondin andua chu kan lain be zuyanga kum khat chung chu ta chuan zir angai dona Chinese strong te zir tel ve khanga ya khata zir chuak reng ka India rama veken nan mu don ani thakata noi khat le sing nian lo don ani chu kan thalai ta na trapian om manga o kan ti a hei kan an ngai to boka tin April tha khian World Bamboo Congress an nei dona khovel pum huap bamboo hompui ta chuan kan nu pain min som ve a pathian in remati chuan kal te po kan kal ve mai theya e bamboo lampang hi ngatne kan war view kan ti chuan kan rama shifting cultivation abo theina turin bamboo plantation hi Aizawl na tlak ani theina turin kan ram ngole sigle sa te tuina te vonghim turatanian bamboo project hi tru lea kan riat wang ani tin VK Paul hei aron leng boka VK Paul hi tuna niti ayok kantia mi poimo ber Prime Minister dottuani Prime Minister hi chairman ania VK Paul hi member chairman ani ama noya hian India Ram Central le state rang program le project reng an sumdin munte ani kota om vek hiani a ma ngei hian min ron tlua ta chuan til kan soi treu maya tuna hian State Institute of Transformation SIT an tia Aizawl hian din turin ma kan la meka poisa po vaibelchhe tlema zong chumin peto a chu dashboard aneyanga ta chuan mi pariat vel na thar kan la dona chu ta chuan in soipui oi mi alo a qualified chiat lak nan du kan compromise thelo mizon nula le tlangwal thiam kan nei chuan kan lang tunen post riat post som paruk tur nian du dana chuan ma se chan ve ni tranang kan tia mizo kan om lo vai an lo lu hi kan hlau viawani chu wang chuan IT lama hianin kan thalai te an tran angai khop maya chu ta chuan dashboard awanga andu dan chuan CMO atanga supervise nise andu ani chu chumin thilani Delhi Kwan Central Sorkar rengku PMO atanga control vek ania Prime Minister Office lian mai ni ko da trang vek kwan Ministry zong and control vek ta PMO tu chuan ni chuan India ram hin ahlawin lau tok ka tiang de le khan eta Chief Minister Office CMO hitilian ve ulang eta trang hian department zong hi monitor ve ulang chumi tan chuan hemi SIT hi apoi modona hi state support mission wa kan ronda don ni tia amaro su tiang ti turin manpower po kan nei lo space po kan nei lo CMO hi room eng ma kan nei to lo khat vek to ni chu planning lama soning kan han tran phot anga khatiang tur khan ti kan han tum dona VK Paul hi India ramen poimo ber te zinga mi ni top maya don ma a planning commission kan ti thin ai kha ania kan khathiamin karinga niti ayuk hi chu thil kan soi reng kha mi ti puitlin sak tum na thin lung lian tak ania kan lo mem ni a har salam pang zong eng ma min soi puilo a positive zong a thei dan kong khatiang kha positive takin min lo dong sunga kan lom khop ani tin Ashwani Kumar railway minister den thik pui kan in du na in mu te du a ka wakala ani hi tun tram le a hi chuan finance minister mo home minister mo ni mai om ngo ti ruk de wania chu wang chuan poi mo don kan ti a khatianga vain kom kan nia so da chuan har san na chete te kan thlena khu kan bairabi rail station a khuan roll on roll off facility antia bu fai phurte thom no dang eng po phur truck kha train a khan atlan lon mai turani loading unloading tingai lon train atlan lu topanga ti chuanin a destination na thlena
tlan chuk vele menga akal don atlan alon chho menga chumi tan chuan ram man tia akal vele tur kha en kim kan nei vek to a ma sengin anti thadu lova abula khuanin leia oma chu leia chuan kan kaltlang theilo asang tok lo an tian complaina ma se truck dang po kaltlang thei vek ti kan ria yange railway rail apur tu truck atlan theilo bi kang hei chu kan thatiam lo kan tia chu mi facility chu am chuan atlan lut mai don e khan motor truck a lot chop khan chu po chu kan lo enjoy nge tia hei he lampanga an how to he lampang mar saklama an how to lian te point kan secretary pu thom te an lo be chul to a an thok chak viawani nimin mai kha kanin biak ania chu minister chuanin hello thot ma le a voina son ron bo zui ngal der to lo mong khom maya tin kan bu fai ron phur tu wagan hi FCI wagon hi Sunday hian ron thleng thina Christian kan nia kan in khom du a Sunday kera aron thleng thin hi adik lawani kan ti a chu kan ti top don nia ti a chuan helayan ho tu pa chuan he pu thom te ne na hianin a zewin keini thu vek ani lova emi hi a program ti mayang khami kha Sunday ya ron thlen ve zau chang hi thilom theini dona alo thleng zeu ani point in unload lovang thotana unload dang tin waiting charge kan charge lovang ti lo thil fiani so min corporate tra khom mai kan lom khop ten kan rel kong hi rom ti tlanga hei zo mai an in base nai to ani a kan lei lon han sia hian min delay ani maya hemi ba ka hian sai ranga trin bong bu chu thleng hian la kal le tura ruam man ani a chu amap ne kan han thlir du ngiala ma se hemi a hian min lo ngai chang ro mi pui ngai dang kala ma sadu ka ti a tuna tanga rewak lo hian NGO rang te mi pui ngai dan kan la don ani sai ranga tanga bong bu chu thleng railway line nei kan du nge du lo thi kha ta chuan ngai dan tam ang khan kan tlu mayang ngai dan nei kan du kan ti chuan minon ti sakrang turing kan zuk Sri Lanka kan du lo kan ti chuan ron ti lo turing kan thil don ani in thu ka lo ngai chang ang atiani chu ten ani hian IT lampang achan tho bok awangin mizo fiber grid project kan tia 4G le 5G application hantina tur khami project kha kan nei ve to nei to na hianin chung te han ti puitling tur chuan notice pum puya tan hian railtel company roi ani akum khat ani to a DPR an la pe theilo bani chuwang chuan he railtel hianin na thok muang lu tok tiang hi chukan ngai theilo wa khatia ka hrila kanin mu tlaya railtel ho ya ma mu turina ko ngalani alo mong khom mai tin finance minister Nirmala Sitharam kan mu boka ani hi chu ama minister of state kan lo hu to awang khan kan soi nu kha abula kan an soi thar vele ani maya tin executive director Confederation of Indian Industry chu chuanin kan thlen na Mizoram House minron mu a hi India rama chuan industry lian zong ta birla kan an ti zong adani kan ti te eng fuan khom nei ani a chu East India submit nen du a East India submit chu Asoka Hotel an nei dona chu mi function chu min hong turin min ron nge na amaro chu kan session lai te ni dona wangin kaphata a anni le Japan sorkar hen lo thok don tha em maya irem chan vele ke ni helaya a company lian hole Japan sorkar ayo tenen online discussion kan nei don ni an tia chu karem chan hun an ngak meka chu rem chan hun a chuan online discussion kan la nei pui don ani to bera kan sai du chu Delhi ka thil zuk mu chu Prime Minister Office alal le khu kwan chak pui
adon le chuan sorkar na thok in sorkar ding lai an thlop tha sorkar ding lai support lo ni lau na lian tak om office lian le te a chuan an punctual em bok tu ban kal tlai ngam lo sorkar ding lai policy le a program tui pui lo deuh le lo thlop lo deuh nia an hriat sorkar na tak chu an len lop mai ni chu wang chuan mitin an film khura sorkar na thok te cooperation an nong tha em a central sorkar khwani chu tiang chuan khulai chuan an lo kala tin stability an nea ale peka sorkar le turan mu wang te po ani mai theya khang awang khan sorkar na thok te po ani na just thani in a hriata chu wang chuan in hei hi kan rama po hianin sorkar na thok politika inro talutuk deuh sorkar ding lai thlop thralei theilo engemaw zawng a lo che hi om lo ve ila a ding lai ani chuan sorkar na thok kan ni chuan kan thlop mai turania akson lak ngai le a transfer ngai tiang zawng hian om lo thram ila a tha kan society hi dang lama he laia a office a kan pion po kha solnia chuanin lo chairman dai thoma ya khatiang kha kan nia wangin kan society hi dang lam ma kan zalen bi ka discipline he hian ti chen na chin ania kan mo phur na china chuan solnia kan om dan turte kan office kan om dan turte a hun le mun kan thliar thiam a poimo khop mai chu kan soidu boka tin Taiwan le India agreement kha ni som paruka hian sign tur anian sin kan country swal deuh leka ti chuanin kan tumbera chu kan ram raw material om sa man tangkai le kan ram ngo le sikle sa hum hal pa chunga ma son na industrialization na hian kal angaya amara chu kong pui te kan ni angaya ka aman kan pek ve ngai ni engemaw chen kan tuar lo thailo kan ram kong pui lai te an lo lai du da spoil beng mumal om lovin lei vungin ramati chena se ema hetiang lo hian alai thein kan thria chu kan sorkar na nuai chuan kan kong lai le zel tur po hi kan ecology ti chelo theiang per dura kalpui kan tum dona amaro chu kan maso nei na ken kan mamo ngoi ti khot lai tur zonga ram ngo hum hal lama kalvak eroi chu adik kan ti chuang lo a balance kan strike thiam angai kan ti ni ole kha ni selangin zo du kan nem le